طريق شبا هجران چرا فتم يا رب طريق شبا هجران چرا فتم يا رب نما من سبر وآرام جبر جانا في ناديل أفين بحر بلي تنهام لبر بلاس كتم يا رب نما من سبر وآرام جبر جانا في ناديل أفين بحر بلي تنهام لبر بلاس كتم يا رب لقلب البلد نالم أنزراب موك هلال مأز لقلب البلد نالم أنزراب موك هلال مأز جكستي رنگ دالم از دقيدان هجرتم يا رب جكستي رنگ دالم از دقيدان هجرتم يا رب نما من سبر وآرام جبر جانا أفي ناديل أفين بحر بلي تنهام لبر بلاس كتم يا رب ده گوری عشق گوری ما بلی وز پیر طوری ما ده گوری عشق گوری ما بلی وز پیر طوری ما وكي علي حريري ما دقيدان هجرتم يا رب وكي علي حريري ما دقيدان هجرتم يا رب نما من سبر وآرام جبر جانا أفي ناديل أفين بحر بلي تنهام لبر بلاس كتم يا رب گمان دست که جوانا تواهی گلی خود بیجن جشن قربان و پیروز با جشن آشتی حسکرن هر وها آلیکاریه تایبت لو پیروز دکن به هویا کو ایرو روژا جشنه بسبه کی خوش بدل کی خوش و آشتیانه و دلشات هون رابو بن جشن خواه لهف دانه پیروز کرن جشن روژاوای کردستان جی به ویره بازی هانه تیه پیروز کرن دست به که دوباره جوار دویجن روش باش و جشن و پیروز با خلک آمجی جبانا و روژاهانه بهتر سر جشن قربانیه جشن قربانی لروژاوای کردستان گلو چاواته پیروز کرن دریا خلک خود وکی دست به که جوار هات نشاندان و قصیده ورنگوتن بدنگ دو سیداین هجا کج روژاوای کردستان نه و اجمر بدن خویانی کرن پیرا پیرا جیب جشنهانه به همو هرگولیه و جوار دن ناس کرن
ججنا قربانê çima bi vîna vê hanê tê naskirin. Divê cejna hanê de bêtir çi tê navdarkirin, bi çi hatiye navdarkirin û çi tê de tê xwestin her wiha alîkariyekî çawa ji bona kesên xizan bin, kesên ku alîkarî pêwîstiya wan pê ye heye çawa tê pêşkêşkirin. Her wiha em pê dizanin jî ev rojê hanê rojên pir pîrozin, Erefat û hed jî gelê me çûne hecê jî ji bona wan jî bêguman dibêjin cihê hûn çûne yê cihekî pir pîroz û pir xweş e. Dilê we pê şa bûye bêviya ku dilê her kesî jî wê ka hanê şa bibe û biçin li wê cihê pîroz jî tewaf û heca xwe bikin. Dubare li we pîroz dikin dibêjin cejna we pîroz be, mêvanê xwe ji wir din naskirin, xeleka xwe bi hemû tiştê manî ser ziman ji wir didin pêşkêşkirin. Mêvanê me yê destpêkê Seydayê me mele Mazin Harûnî hevserokê Fakulteya Zanistên Olî li zanîngeha Rojava. Cejna te pîroz be Seyda û roj baş. Roj baş, cejna we teva pîroz bê û cejna kesê ku niha vê saetê de û vê kêliyê li me temaşe dikin, cejna tevaya pîroz bê. Gelekî spas. Mêvanê me yê duyemîn jî me li Hogir Hesen hevserokê Meclisa Kongreya Îslama Demokratîk. Seyda bêguman cejnê li te jî pîroz dikim û ji bo te dibêjim roj baş. Ya we jî pîroz be roj baş û gelek cejna bî inşallah. Gelekî spas dikin. Mêvanê me yê SMîn jî me li Abdüselam Faris e endamê Kongreya Îslama Demokratîk. Seyda ji bo te jî dibêjim cejna te pîroz be û roj baş. پیروز به و گلی می کردا و عربا و همه کسی ویده خودی تعالی ججنا وان تبا پیروز بک انشالله خودی تعالی انشالله کسی می چونجی حجا مبارک انشالله بخیر و سلامتی و گرن انشالله تعالی Gelekî spas. سلاس انشالله Seyda em destpêkê werin cimwe. Destpêkê ji me behsa cejna qurbanê bik, cejnekî çawa ye li Rojavayê Kurdistanê çawa tê ye pîrozkirin. Mînak ez bêjim ev cejna han rast e di îro de ye lê beriya wê jî hazirî hene, beriya wê jî gelek tiqûs û tiştên taybet jî hene. Bi giştî wekî destpêk ji me bibêje kirim bik. Dubare dîsan em dibêjin cejna we pîroz bê û cejna cîhana İslamî pîroz bê û cîhana mirovahî jî pîroz bê ji ber cejin ciyê şahî û aştiyê ye. Yanî aştiyekî dirûnêne hezkirinekî di nav civakê de belav dike, hevgirtinekî çê dike, hevhatinekî çê dike, dilşahiyekî û xweşiyekî piştî belkî car carna dilsarbûn çê dibe di nav civakê de îdî cejin tê hewqa Kurd û kemasiyê di civakê de heyî careke dîtir hewldan dide sererast bike alîkariya kesê aqilmend kesê ku aştîxwaz, kesê xêrxwaz nav civakê de, kesê rûspiyê civakê, kesê ku dixwazin bi rastî nirxên cejnê wilo cî bînin gorî xwesteka Xwedê û ol û baweriyê ku em pê bawer dibin. Cejin çi rengî derbas dibe? Ez karim bêjim ev cejna hinê him di aliyê wê hene. Aliyekî wê şahî û kêf û xweşî heye, em hemî pê kêfxweşin, hemî pê şa dibin. Dilê me hemû pê xweş dibe. Him aliyekî wê dîtir heye ti bikênekê rewşa ku îro em tê re derbas dibin, ew jî hinekî aliyê wê xemgînî heye, aliyekî wê dilsarî heye. Çi manê? Ev salên hat nav me re yanî em tê re derbas bûyî me dîtî salên nenormal bûn rastî. Taybet ser gelê me de, gelê me Kurd, taybet gelê Rojavayê Kurdistanê salên nenormal bûn. Salê ne gelkî em bêjin rewa bûn û xweş bûn rastî. Gelek rihên pîroz, gelek em bêjin kesê şêrîn, kesê giranbûha bi qedr û qîmet bi nirx di nav me de hebûn, rihê wal gel me bû, îro em jî bi rihê ware jiyan dikin. Lê belê kesayetê wana jî çûna di rojnê wiha de helbet her kesekî dixwaze kesê nîzîkî xwe re, kesê ezîzê li ber dilê xwe, him zarokê xwe, him xwîşk û birayê xwe, him çi kesê ku li derdorî wî na heyî dixwaze şahiya wî temam bê, yanî hemû temambûyî bê, hevdû re bê. Ji ber çi? Ji ber tebîateke insana dixwaze di ciyê kêfê de hemû kesê ji wa hez dike li derdorê xwe bibîne. Ev tebîatekî me em wilo jî hez dikin yanî. Lê suneteke kewne, suneteke dünyaya em hemû bi hev re dewam nakin. Em ê him bi him derbas bikin vê dunya hinê heta îdî ferecek hebe inşallah cîkî pir xweş em hev bibîn tevayî. Li Rojavayê Kurdistanê jî bi rastî îsal bi taybet bi rûxandina rejîmeka zordar li ser gelê Sûrî bi giştî bi taybet ser gelê Kurd. Têkçûyîna wî na
ئیدی جەژنا گەلێ کورد ئەس دەبێژم ئیدی جودا بووە پڕ خۆشتر بووە هەنێکی ژبەر چێ ژبەر هەگەر جەژنژی بوو لێ جەژنەکە ئەم بێژن تەمساندی بوو جەژنەکە ولۆ بە ئێش دەرباست بوو بەری وا ساڵاژی بەری وا 15 ساڵی 14 ساڵی چویژ ینی چمانێ ژبەر ئەو ڕحێ ئازادیە ئەو ڕحێ ئارامیە ئەو ڕحێ ئەم بێژن کورد پەروەریە وڵات پارێزیە ولۆ ئەم بێژن یا ولۆ بە کێف و عەشق gelek cara em têre derbas nedbûn çimanê dest li ser devê me bûn me nikarî bûn îdî em wilo kêfa xwe em biaxivin wekî navê saeta hinê me nikarî bûn em zimanê xwe cejna xwe pîroz bikin me nikarî bûn em wilo rasterast bi gelê xwe re em biaxivin me nikarî bûn rasterast em cejna gelê xwe li hemû cîhanê em pîroz bikin îro rojî Rojavayê Kurdistanê ez dibêjim cejnekî xweş derbas dibe cejnekî bi kêf derbas dibe cejnekî taybet hecaciyê me jî ez anî ser ziman destpêkê de yê Rojavayê Kurdistanê em karin bijin bi hezara niha derbas bûne çûne aliyeciyên pîroz rêwresmê xwe yê hecê wê pêk bînin Xwedê Teala em divê de diat kin Xwedê di heceyê we qebûl bike diayê we qebûl bikin ji bo wa jî û ji bo gelê me yê Kurd jî û ji bo seranserê cîhanê jî rojekî pir bi nirxa ez dibêjim di mejî û wijdanê her kesekî misilman de û taybet gelê Kurd gelekî bawirmend dîrokê dirêjaya dîrokê de gelekî bawirmend de û gelekî oldar e yanî. Belê. Em werin cim te Seyda. Destpêkê tiştekî ji bo cejnê bibêje, paşê tê ji me re qesîdeyan şudakê dî bibêje. Bi rastî wek Seyda anî ziman yani îro rojekî pîroz e, roja keyf û şahiyê, roja eşqê, roja got însan dilê xwe ji însan arveke. Ev roj rok wek Seyda anî ziman yani gelek însan dûrî hev dikevin dema got ev cejin tê însan çi xilafetê got hebin davê ji pişt xwe yani wek dibêje dilê xwe ji hev rive dikin. Ev roj wek dibê cejna Qurbanê tiştekî wê rengek wê din heye ew rengê wek em bêjin alîkariya feqîra alîkariya belengaza însanî sîwî ev cejnê Qurbanê dema got udhiyê xwe dikin qurban ji bo wan ji bo zarokê wan heger ji bo miriyê wan bi ew însanê feqîr wê qîmetê dihise got hinekî dewlemend hinekî wek dibê însanê maldar bin bi halê wan zanibin tî bin birçî bin seral wan dixin riya xwe bi wan dixin fe bi rastî ev roj rojekî melûm e rojekî wek got wek heviyê wek hijêkirinê însan dilê xwe ji însan rive dike çi xîlafatê got hebin însan davê ji pişt xwe ya sisiya dema got em behsa cejnê dikin cejna Qurbanê bi rastî rojekî wek got bavê me û pêxemberê me İbrahîm silavên Xwedê lê be pêxemberê me İsmaîl aleyhisselam pêxemberê me Muhammed aleyhissalatu vesselam dema got ev rêbaz ji me re danîn ew şop waxta a qenciyê ji me re danîn got em li însana binerin bi çavê rehmê çavê wek heviyê însan xwe li ser însana nebîne ev roj roja şahiyê roja eşq û mehebetê. Belê. Em li nêrîna te jî godarî bikin Seyda beriya ku hûn em şudakê ji me re bibêjin cejin mesela hûn çawa dikarin beriya çend hevoka ji me re binirxînin bibêjin eyd çawa derbas dibe bi çi hezkirin bi çi dilşadî li Rojavayê Kurdistanê bi çi rêbazî tê pêşwazî kirin. والله Xwedê Teala destpêkê ji wir bêjin Xwedê Teala înşallah cejna we pîroz bê û hemû milletê me înşallah ya Rabbil Alemin. Ez Erebî bêjim kurban jî. Ferq nak Seyda û dikare bi çi rêbazê dixwaze bibêje. Xwedê Teala Ji ber ku pêkhatê me temaşe dikin Ereb jî hene Kurd jî hene dikar gotinekî ji bo wan jî xalanê me Ereb hene xalanê me Ereb hene ji bo ew jî kêfa wan were. Belê kerem bik Seyda. Erê fehra wan jî tê de hêle çawa. Em bi Erebî bêjin Tamam. وك كل عام وانتم بخير والله تعالى يجعل هذه الأيام أيام مباركة إن شاء الله. العيد هو فرح وسرور. العيد هو أن تدخل البهجة في قلوب الضعفاء والفقراء والمساكين. العيد ليس لمن لبس الجديد ليس لمن أزاد من المأكل والمشرب
الفواكه وغير ذلك. العيد هو لمن خاف الوعيد، خاف الله عز وجل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الإيمان المنشود الذي يريد الموفقون من العباد لتحصيله، هذا الإيمان له دعامة، وهذه الدعامة هو الحب الحقيقي لحضرة الجناب العالي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والدين الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل من يتصف بأنه متدين، أنه مسلم، أنه تبع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يتخلق بأخلاقه، ولم يتصف بصفاته، ولم يتبع بسنته، حاشاكم وحاشا المشاهدين أيضا، هذا كاذب في دعواه. إذ المحب الحقيقي هو الذي يكون كل ذرة فيه تابعة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى يكون هواه، يكون رغباته، يكون آماله تبعا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللصحابة أمثلة وحالات تصف لنا مدى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا لنا أيضا حالات ولنا أيضا أوصاف في محبتنا للنبي، ولو أننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونمشي على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما يريد وبما أراد. قالك سباس. أنا هناك قوتنا إنكو سيدا قوتنا جبونا وجي بدن ورگر کرن سیدا دست که بگویم پیروز دکه به جناهان جوانه توهیا گلی ما یر روجای کردستانی بزمانی عربیش خوانی سر زمان و کانش بجد ججنا آشتی و حسکرنه نججنا خوارنا پر وجلی پر بوهایا و هر وکیدنا و هر وها پیرجی حدیثین پیغمبر ما محمد دبیجا یکمین حدیثاوی گود دبیجا رب العالمین دبیجا یک بقیسی گهون دست بکش محز بکن زیادتری زارو كن خوا وبراين خوا وبافين خوا وحديثة ديامين دبيجي دبيتكس نكار نافي مؤمن بسلمان الخوا بك هجر خلقي واخلاقي وتايبت مندي وينوك يامبن وامجي بيت زانكو بيخنبري ما بتايبت مندي خوي برباكو باقش وزلال دهات ناسكرن جكسايتين كو اشتيانا هروهر دا خطا بيش جكسايتين كو حسكرن وكهوي آليكاري دا خطا بيش كو حركس بكار برنگك خوش وزلال لسروي عرضي بزمان خوا بهبونا خوا لسروي كهاني جيان بك دداوي جدا دوباره بيروز كر دوباره لو بيروز دكم وسباز دكم جوانا اخافتنا تجي السيده ام لقصيدا كي ديجي غوداري بكن هاجر كودر فتحبه كرم بكن كرم بكن أي محمد سروري هر أصفياء خاتم المرسلين وأنبياء مثل باران بهاري رحمتي ببال سرت ربي عزتي هرج أجسامي ملون قهيا أو دا أصلي عكسي وحباتيا روج شفهم بحر وبرنغر ونبات تبع عشقاته لقاء من در حياة ليدي لكم انج حباته فقير او دقر دابا ملالي من اسير لو بزارين اللي بردر قاهته امدك انهي فيجي فضل وجاهته
وشفاعة كل من بن عصيان برقها عرض حال قازيان صل يا ربي وسلم بعدد سر حجاني محمد دابا سيد شكر يا رب تدام برسول مال بيوي دين اسلام كر قبول حمدك في فضل العالمين دورنا كما سر يا نبي امين نبيك سيسر عرض عزمانا تمام كسلمو بشترجوي خذي مقام أم بخاطرنا في ويجيبونته عرض عزمان رجع عالم هيف شاب وي سعادتك مزنبو بقدرك محمد ناسكر ولكر نظر قنج عالم مصطفى بقمان افتخار ما تبايا هر زمان وزن ظالم وزن جملة ونبي بالسلام من ربي عالم سرتبي أمش عشقا جانود الباخش كلام هرب بيجن الصلاة والسلام سپاس دکن صاحب ام دچن لدوسیا خو تماشا دکن باشه فتگرن مجرا خو به هفره بردوام دکن بینری مش خو دوسیا ما آماده یا ام دچن لی تماشا دکن دوسیا ما جیا چیروکن زاروکای کام لی تماشا بکن باشه گو بدگر تماشاوانی منی هیجا و دلال ای خوشویست ای گرانبها روش باش دم باش جارک دن امی بهفره دمک خوش ببورینن به دوسیا چیروک جی سرپیهاتین گلی ما و گلی جهانه تماشاوانو ایرو چیروکا ما چی؟ چیروکا ما ایرو دبی شغل نخلاص دبی و نداویاویتی داويا تمن انسان وعمر انسان جيتي لداويا كار وعمل وشغل وجنقا دنياي نايم بلي دبيجين اللي قورستانا كي چن جامر هبون نوبداري ويبون لي مقاتبون الدوراوي باقش دكرين او كارو ايشيوان لوي قورستاني مقاتبون وولو بالا خدان تفقر عالمي بیچ باجار نه باجار دو تو بکنه که دوری باجار آبون دبیجه چه قصدین و بالا خدان عالم ایوان دناف تربا دبون ناف گورا دبون بهتر جمع بسر بیش بیر دبرن انو من مروف داویاوی اوه و جا منه بچوب سری خود که ناسه کنیجی و تعدیل رحی خود که دبیجه جاره که دوست ایوان دبر وان شود هات بانت كري دغور وفلان كسو سلاف وان ذكر مرحبا جور اهلا وسهلا سرچا كرور شاي كيف كرور ابك جبت جو از نفالا مز نفالا كروز نفالا از هرم زاد خوب شنم از هرم جنوي خوب شنم از هرم شوالي خوبينم و چقا جارا گود بر وان شو گوجر دغوتن او با غيري واد قوم نفالا نم نفالا كرو يا اخي ورين شاي كيف خوين بينا خبردين ريا وان دبر وي غورسان بيقوا مع أمريكا دس يخول أذكر جو أم نفالا إيه جوزيار بخشي خو إيه جوزيار بتشيلك خو إيه جوزيار ببزي خو إيه جو برزي خو إيه يعني نتشتكي شاشة ويا بس مروف زيدي وقت بيجي قانوني خد شغليني وقال لك يجي خدتي دون داتك بيجارك جارا وان جو ولا فلانكس فين نقلي ببابي فلانكس أمي بقرن أم نما يبرد بخدي دفيد كي شاي كيف خويا قام تاشتي كيف بديني فلا تبيتني المهم جارك يدور درباش دبي وتبي ور فيدري ورد بخيره ور فيدري كده بخدي تاشتي حاضره وبخدي شاي حاضره وناني قرمي تنوري بخدي تنخت نار كرو لا ودج بردين ازي هرم شغلي ما هيجو شغلي تهيجو شغلي تهيتي بخو بزور زورنده ويجي سهر قوي دا خستن جوار فيدري
رابو چای و خوار و خوارنا خوار ولا گو زشتیم کار و عمل می ازیان بزاد کی خوبه ازیان پزی خوبه علفی حیوان می و نهش زهرم جاي جوان نو بدار جيك يقولوا قربوا كان يا وش ما تتكني كورو جو كاور هلا بدشتي يقر جو بابي فلانكس ويبر نيفي مزل نيفي غورستانا جو تفان جاميرا قشاد بينا افي جو تشون رحمتي وكتن بن في اخي جو بني ايه جو شغلي قشهبو وكاري قشهبو وقازنجا قشهبوها بس يك جوانجي نقيا داويا دنياي ويك جوانجي دنيا خلاص نكر ودنيا نقدان وكتم من في آخده شكفت لفتاتي تشلزو بزاتي كرو منا شارنوسا إنسان بن في آخيه دفي حبكي مرو الخفقر وهاش وهبه وتشتي حدي بيوشتر مرو دهنو بالا خبدي نكارو جنگا دنیای تنج مرو تی خوستن تی کلیک مرو بخدای مرور جی هی مرو کارو خباته کید کیش پیش وروجن درجی نبی کارو شغل خلاص نابو خلاص نابه اوانا گیجی شغلی وان خلاص نبو بس تمنی وان و جیان وان خلاص بو گو تشتکی پر پیوست دست خدا سر خو نه البرکتم بخدای ایجا بگمان ولویه اف چارنوس البيشيا مروي دفي مرو هاش خوهبه كارو عمل دنيا خلاص نابه دفي مرو هاش خداي خوهبه وهاش تيكيليانا بنا خو وربي خوهبه جبرغو داويا انسان بيغمان انجيان بونو مرينه نگونو بيكار وخبات مرو دسي خوجيتشو نا بس جين وبين نابنا في وفي دفين وقت بيجينا برك هبه وبيوان درست هبن قونه يكسر حسابي آدم وتا ولو ان شاء الله ام هيدارن قوم يام بندا فيتشروكي حتى جارك دنقو ام هفدو ببينن هم بمين خوشيه دي قال لكي بخاطري ومالا وعد بینەری مەشخوا دووبارە ئەملوە گەریان ئەم بژارە خۆشی بە هەورە بەردەوام دکن سەیدا ئەزوێژ بپرسم نەها ئیرۆ جەژنە لێبەریا جەژنێژی ڕۆژێ تایبەت هەنە مەسەلا حجاج هەنە چوونە بەرێ خۆدان حەجێ مەسەلا وەکی دنجی ئەضحیە هەنە قوربانی هەنەش بۆ ناوێ ڕۆژە هاانێ دقوسێن هەر ڕۆژێکی چاوانە مەسەلەن بەریای بچ قۆیسی گەل حازریا خەو چوینە حەجێ دکە گەل حازریا خەو کڕینە وێ قوربانیا هاانێ دکە وان تشتی هاانێژی ئەم شتە ناس بکەن شخوا وەکی طقوسێ بەری حەجێ ئیدی ئەو تایبەتمەندیەکە حەجاجیا بەری ئەمێ ناس ئەو لێ دەرێنە نهات ناف گەلدا گەل هەو دبینێ ڕۆژە بەندا ڕۆژە جەژنێ ji bo şahiya xweldarxê û cejna xwe pîroz bike û îdî rêwresmê xwe civakî û çandî nav hevdû da îdî seredana bikin pîrozbahî bikin heger em bêjin wekî va sala îdî seredana goristanê xwe dikin şehîda dikin ê dîtir yanî ev rêwresmê civakî ne zarokin mezinin hemê tiştin îdî bes berî hecê îdî ew li hecê em bêjin li Mekehê ew tiştekî cudaya ji xwe nav gel de jî bêjin her em Kurdî te diyên bêjin dehek her deh rojê berî roja qurbanê ew na jî cem me wek misilman em rojnê pîroz dibînin em rojnê taybetmendiyeka wana dibînin wek xêra wa pir gelê misilman em bêjin rojî digirin va rojênê de taybet roja Erefeya berî cejnê wekî sunnetekî Pêxember aleyhi salatu weselam ew roje jî rojîne gel bi giştî lêbelê hecacî li wê derê dest rêwresmê xwe hecê dikin heta roja Erefê îdî roja Erefê peyre dibe roja cejnê û hinek rêwresmê dîtir temambûna menasikê hecê hene şertê xwe pêk tînin îdî heca xwe bi dawî dikin ew li wê derê qurban hene qurban îdî li hemû misilmana îdî yê li hecê jî qurbana şerjê dikin û li vê derê wekî gel jî qurbana şerjê dike kengî şerjêkirina qurbana ji xwe dedî ev navê vê jî cejna qurbanê jî şerjêkirina va qurbana hatiya kengî dest pê dike piştî mêja eydê ya cejnê roja sibehê îdî yekî li mêja xwe kir vedgerê mala xwe qurbana xwe hazir kiriya berî eydê qurbana xwe hazir kiriya heger vê rojê de bikirê
هەگەر ئەم بێژین ژوێ ڕۆژێ حتا 3 ڕۆژێ دیترێت پەیرە ینی پشتی دبن 4 ڕۆژ ڕۆژا جەژنێ هەر 4 ڕۆژەی دیتر دەدی مسلمانتی دەتبێژنێ ئەیامت تەشریق 3 ڕۆژن هەر 4 ڕۆژ ئیدیکارن قوربانی خۆشەرژێ بکەن پشتی مێژێ دەست پێتکە وەکی حتا ڕۆژە یا چارە ڕۆبەری ڕۆ هەرێ ئاوا تەمام ڕۆچ و ئاوا ئیدی قوربان قەدیان دبن وەکن سەدەقا وەکی خێرێکی دیتر وەکی دتن ئەو قوربانژی سونەتە کە پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام درێژاییە دیرۆکە سونەتە باوێمە ئیبراهیمە باوێ پێخەمبەر عەلەیهی سەلام درێژاییە وێ دیرۆکێتێ حتا ڕۆژا ئیرۆ قوربان نەت بەس جەم مسلمانە تەنێ هەنە بەلکی ئۆل و باوەریان دیتر دەژی قوربان هەنە بەس ئەم تایبەتمەندیە مسلمانە بێژن دوا ڕۆژێ هێنێ ئیدی ئەوژی چمانێ چێ بووە ڕاستی دەدیممە دەستپێکێ دەژیمە گوت جەژن چنە جێ شاهیە جێ دڵخۆشیە جێ ئاریکاریە جێ حەزکردنیە جێ ئەم بێژن ئەم خۆشکردنێکی تێخن دلێ کەسێک و نکارندا کەسێ خێزاندا کەسێ حاجەتی ئاریکاریە بن گەلک مالبات هەنە بەلکی تایبەت دوا ساڵێ داویدا کۆچ بەر هەنا کەسێ ماڵی خۆ دوور کەتی هەنا ئەم ئاریکاریەکی بوارە دکن هەم ئالیە مادیدا هەم ئالیە خواردنێکیدا خواردنجی شکوتێ شەرژێکردناوا قوربانیاتێ ئەو قوربانیژی شەرژێ دبن خێراوانە گۆشتێوانە بەلاو دەبێ وا کەسێ هەنێ فەقیر ئیدی ئەو ئاریکاری دەبێت جێ دڵخۆشیە ڕاستی بەلکی کێمژی بێ ینی نەول و پڕە لێ بەلێ دەبێت جێ دڵخۆشیەکی مالەکە بەرکێز بێژم هەنێک بمین عجمای بڕاستی هەنێک نابینن دوێ ڕۆژا پیرۆزدا بخواردنێکی دلێ زارۆکە خۆشا بکەن دوێ ڕۆژێت هەنێک نابینن ئیدی وەختێ کەسێ حاڵخواش کەسێ هەنێکی دەستفەرە کەسێ دەولەمەند گار بن vê ئاریکاریە بکن بڕاستی ئەم کارن سپاس بکن واللهی gelek kes hene taybet gelê me li Ewropa jiyan dikin û kesê me dewlemendê welat de jî jiyan dikin duî alî de dva sala da gelek ev çandel pêş ketiye gelekî ne îdî hindik belavkirina qurbanal kesê feqîr lê pirsînal halê wana kirîna çekê zarokên sêwî bên feqîr bên halteng bên hinekî ewna kirîna cilûbergan ji ware dikirin kirîna em bêjin şekerê cejnê ji ware alîkar bin wara duî alî de ez dibêjim hinekî ev çanda alîkariyê taybet va salê dawî de pir pêşketiya ew jî ciyê dilxweşiyê ya ciyê spasiyê jî em wa kesam spas dikin rastî yanî gelkî çandeka baş e û hêvîdarin hîn pêştir bikeve taybet dva salê tengahî da سيدات اجبار قصيداك بيجي باشي برسك مني تايبتش بونات هيا هاجر درفت هذا قصيداك ديجي جوداري بكن جملة مخلوقات قوت مرحبا قرنا قازي بفرقوتين مرحبا مرحبا يا قصدي ربي حاد مرحبا وصفي تنايح الدعاء مرحبا يا رحمة للعالمين مرحبا يا سيدا للمرسلين مرحبا روني يا جابا مرحبا مرحبا نور قلبا مرحبا مرحبا تختار لقمة
من هرتوي مرحبا ای درمانی دردان هرتوی مرحبا ای درگوانی جنتی مرحبا هادي يا مزين بو أمتي وقت سكراتي بإيمان مرين يا ربي أمتا بيخنبرين صعب. سيدنا بحثا قربانيان كرن الجور دين مي إسلامي قرباني بيفاني وي شروطي وي هنه قالوا مثلا لكي دي كذا لكي نا كذا قرك قرباني تشاوا با بيفاني وي جز باورد كم بيخنبري مجيداني بون هن بيفان ام هنا كيوان جيش تناس بكن براستي سنتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام اف قربان دماغو ام بحسا ججنا قربان يدكن بيخنبر دقو عليه الصلاة والسلام دقو قرباني خو بدن لو رأى اف سنتا بافي وإبراهيم بيخنبريما إبراهيم عليه السلام طبعا شروطي وهن شروط وقتها دماغو ام دبيجن شرطي قرباني انسان دماغو شخور قربانه كيتكر هجرج بو خب هجرج بو مالباتا ويب يك جوا شروطي يكون او قربان بعيب كيماني وتنبن يعني ام بيجن كورب نسقت بنقريب نجيجب لو را دماغو انسان وي قرباني دد تشتي وقت بي بوها تشتكي قنج تبيع الطيبات لله شخور دك قربان هجر صدقه ويب اي زاروكي ويبن اي اهلي ويبن بافو دي ويبن طبعا او قربان دماغو وك سيداج يعني زمان بري ويب حفتيكي ببده روجا ذكرن هجر كرينجي او قربان اخوا روجا قرباني دسبيكا وقتاوي اشبشتي لما جاء عيدي لو را خدي تعالى بجد فصلي لربك وانحر جي بيخنبر قوتي عليه الصلاة والسلام يعني تشينا بإنسان بيج والله أزي قربان أخوة شفا عيدي بدم تشينا يعني دسبيكا وقتاوي بشتي لما جاء عيدي بشتي قو عالم الجامية دركبن ويتشاغي قربان دسبيتك حتى روجات شارة بري قو روهر آفا وياد دوا دماغو أو إنسان وي قرباني ددن طبعا ام دبيجن شريعتي ده الجمع قربان لتشد كذا لتشيلكت كذا للدفات كذا هجر برام بالزنب ميب الفات شتات كذا دماغو او قربانا خوجي دك وقت بشرجي دك بناف دك هجر جبافي مربج جا مربج زاروكي مربن بناف دك بيا ربي اف قربانا هان جمل دي سال تفت قر جمع قبول بك وقو تجبافي ما بيخنبريما وبافيما إبراهيم قبول كري ونافي خودي ويد بيجي وشرجي دكي بشتي شرجي كرني جي قال لك برس هنجي سيدا دبيجن جمات برسن سيدا تشيد باج ضحيا خو بخم وي قربانا قوم شرجي كري تشيد باج جي بخم براستي قال لك رنجي ويهن انا دبيجن بخو يعني بيخنبر جوي قربانا خو خواري يعني انسان حصتك شخور جي بب جبوت شعبي زاروكي تنليبه ام دبيجن بب وك اي انسانك فقير شخور بب تشني الجمه هنا ويتشاوى بكن وي قرباني شرجيك وي بد كشكا خو بد لاوكي خو بد برازيه خو خوارزيه خو يعني خيرا خو المالباطا خو نداكر ناد فقيره انساني بلنغاز انساني وقت ب ام ناس ذكن ايرو سيدا قربانه كري جيران كي فقير هي شعبيل سيداي سبا كيلو جوشت دي كيلو جوشت او زاروك وكم بيجن بكسن هنك فقير هن براستي بروجا وبهيفا ويخوارني ناخن بله فافروج دما قوتي اف شروطي وين اف شروطي قور شريعتي لي بلي شروطي قو خدي تعالى جما قبول بك اقو انسان بيد ليوي رحت بب خوش بب الناس بك او قربان يك جوا شروطاي قود ليوي رحت بب دا مستحقي وي انساني وك امبيجن فقير بانساني بلنغاز ب انساني سيوي بانساني هنك هن
كستني اليكاريه بوار بك بله فاف شروطي وين يعني مجملا بله سيدا مثلا ام واجد بينن هن هنا قربانيه خوش رجي دكن هن هنا جي يعني بلكي روشواني ابوري يا مال باطي خوش بجي اللي قربانيه شرجيناكن مثلا مخابن افجي تشاندك ناف قليمه دهيا افسدم تشيا ومثلا كسيغو شرجينكر براستي وك انا روشاوتشيه. ما اني زمان او سنتك اري هجر انسان بيكر بيخدي خير دبه وهجر انسان نكر تقول لي ناي باران اها يا ددوا قوتنك بيخنبر هي دبي جد بي او انساني كارب ضحيه بد قرباني بد وند براني زيكي ما نبه مهم. يعني قوتنا بيخنبر ببراني زيكي ما نب نأنو براوي دد بيخنبر ده هيلقو او انساني قوت دولمند ب او انساني تير ب او انساني خدي ملك ومال ب فقيرها بالشعر مهم. يعني ام بيجي صالي جاركي تشما اسلام زكاه فرس كر سرمه مهم. جبو او مالي خوا ام بدن انساني بحاجت او ججنا قرباني دما جو سال دي سالي زيفر تشما او قربان دما جو انسان ده جبو انساني فقير ب انساني خوارناوي تنب براستي دما ام بين برتشيبون قال لك وي برتشيبون تن هاي برتشيبون تشاوا امنا بيجن لاني خد من حيري لبلي تشتي جو بوهاب انساني فقير لي من حيري الجمع شريعتي ده الجور مذهبي مي اي حنفي انساني مقتدر به انساني دولمند به السروي واجب هر سال بده اري هر سال قالك قرباني بده مهم. اما او سنتك وبراستي انساني الناف ملتي مي كرداد افتشت ام دبينن كام سيدان ام كناف عالمي ده مرد اشتغلن كام تشبكن تشنكن تشاوا قربان اخو شرجيكن ام دبينن ملتي مي كرد بوي چاندي او سنتا بيخنبر براستي بيكتينن مهم. يعني هر سال ام دبينن نفساوي شخصي تشيلك كي شرجتك هجر بارانك به هجر دفاهك بحسب طاقته وامكانياته يدمين واو انسان يقول ام بيجن شرجي نكر او قربان اف قربان هات وامكانياتي هي وقولك قال لك دولمند هنا وشرجي نكر ام نابجن والله تقول هكاره وخذ تعالى يقول هالته ببارينه ليه بلي سنتك بيخنبر وسنتك بيخنبر ما ابراهيم بيك نعني بله يعني بله. تقول نه يعني خالق ما تخصنا بدن زلال كرن الكاريه راستي اري هو هيجي السيدة اف قربان هفانا ما برسكر انه يعني واجب بس انه كسيجو ليت كافي او لينا كافي هنا كان مثلا واجب السروان واجب السروي واف قرباني بده كان واجب السروي او سنته او هاي سنته بس كان يدي بواجب وقت يقول نذر كربه نذر كربه افاد بواجب للسروي انه اف قربانه بده وهي معين اجو دبيجي ازيفي بكم ضحي جناف بصيوي هي وازيفي شخور بكم ضحي اواجد بازيفي بكم ضحي خلاص واجب السروي ويشرجك او يشرجك بس معين كالمنذوره نذر معين شينا بنا او نزاروكي ويجي بخنج شينا بجي ولكن ايجو مثلا مشخور ضحيه سنتي دابي يعني خيرك قربانك اني ومشخور كل ضحيه ومشخور جيت كاره ثلث لك يعني سيب يك سياج ترى يك سياج تبدا فقيره ويك سياج تشد تبدا يكيد دوله منجبه وقت دياري دوستاني محبي يعني ولا هديه كي بده يجي افجي تشد به راسته بله يعني خالي دي ترجي سيداج مردا زلال كرن سيدات اجمر قصيده كيف بيجا اري قصيده ما عربي دبا ايه دبا تشي دبا اري ام يك عربي جدنا قصيده دبا بيجن يك عربي خوش بما شمال ابيات ناصر بيخبر عليه الصلاه والسلام تشي دبا أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وصبابتي تحييه أخفي الهوى وأميته
التي تحييه ومعذبي حلو المشاق ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه بالحسن صورة يوسف فكأنه بالحسن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبي يا أبا 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 يابا والله الذكر طه بكل محفل ونادي والله ونادي 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 اي والله الذكر طه بكل محفل ونادي 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 حرق لب الحشا يابس يابا يا يابا والله ونادي 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 اي والله شوكت يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس والله شوكت فوق الجبل نوقف والنادي والنادي ولبيك الله يا رب العباد. ساعتا خشبه امی بیچ لدوسی خو تماشا بکن پاشه بدگرن به هفره مجرا خو بردوام دیکن بینری ماش خو دوسیا می گوتنی پیشیا جی آماده کام بچن به هفره لی تماشا بکن. گوتنین پیشیان د دوسیا خود مد گوتنین پیشیان یه باو کالان جوره آماده کریه گوتنا خوش بوهارا دلانه مبستاوی گوتنی جی اوه مروف بپیوین بواته بزمان خوش و شیرین دکاره روی مروف گش بکه و لسر دلیوی گلین بوهاری بپشکوینه بوان گوتنان مروف دکاری دلخوشی و هیویه بده مروفه کی وکه گرزکه گل دیاری وی دکه پیوال رو گنه افو ده درباره وی بویجه ده دو گوهرتنین وی هنه هن کس ده بیجن رو برو گنه افو و هنک جی ده بیجن گوتنان لرو گنه افو اف بویج ده بیجه کسی گل روی مروف با آخوه نه کسی کی خرابه گنه هیوی عفویه
بینری مشخواه ام جدوسی خوشی وگریان دوی بشی خواهی مایی جو برنامه ما هری بهتر قصیده و اناشیدن ین خوش بدنگ سیدایان امی بهفره گوداری بکن ام بهفره دستی بکن سیدا ام گوداری بکن کرم بک جيارك من هيا شيرين تبارك جيارك من هيا شيرين تبارك بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان جيارك من هيا شيرين تبارك جيارك من هيا شيرين تبارك بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان من يكسر تفر عقلك يا ساد لنك مني ناقد فكر وفراسات وراسر ملكي دل تختيري يا ساد بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان جيارك من هيا شيرين تبارك جيارك من هيا شيرين تبارك بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان برچشم و کیس و خلان دگل وان آویر چشم غزالان دست کشتم بیوان ناز و دلالان بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان شيارك من هيا شيرين تبارك شيارك من هيا شيرين تبارك بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان زلف وچشم و قد و قامت دوانك قلبي من جارك برحمت ده هجرتنا ما من كيف راحت بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان شيارك من هيا شيرين تبارك شيارك من هيا شيرين تبارك بقربان بم بقربان بم بقربان بقربان بم بقربان بم بقربان بوهر محمد مولود جان احمد بوهر محمد مولود جان احمد ببيمن ابشب نور محمد شيرينا ببيمن ابشب نور محمد شيرينا 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 نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة شيرينا شيرينا نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة رهبري آزادي سر فراز وشاهي رهبري آزادي سر فراز وشاهي رحمة آزادية نور محمد شيرينا رحمة
مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة شيرينا شيرينا نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة ابو مسكين يا الجهاني شوق عرض عزماني ابو مسكين يا الجهاني شوق عرض عزماني تداعي المعرفاني نور محمد شيرينا تداعي المعرفاني نور محمد شيرينا 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 نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة شيرينا شيرينا نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة مولودة خوش مبارك بخداي تبارك مولودة خوش مبارك بخداي تبارك يرو لما بجارك نور محمد شيرينا يرو لما بجارك نور محمد شيرينا 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 نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة شيرينا شيرينا نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة شيرينا شيرينا نور محمد شيرينا مسكينة مسكينة نور محمد مسكينة المدد المدد يا رسول الله مدد المدد المدد يا نبي الله مدد المدد المدد يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد المدد المدد يا رسول الله مدد المدد المدد يا حبيب الله مدد المدد المدد يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا ربي شير كافي أمتي راك جناب مكين عداوتي ضاد بي وقدر سعادتي يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد المدد المدد يا رسول الله مدد المدد المدد يا نبي الله مدد المدد المدد يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد عزك جرك الحال أمتي لبلي أبركة غفلتي دوركة أمجر بعزتي يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد المدد المدد يا رسول الله مدد المدد المدد يا نبي الله مدد المدد المدد يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد يا رسول يا نبي يا حبيب الله مدد.
gelekî spas dikin destê we sağ be. Niha ji Seyda me xaftina wê dawî jî guhdarî bikin. Jin te destpêkê Seyda. Hûn bixwazin herî dawî taybet ji bona vê roja hanê, vê roja pîroz û van rojê pîroz tiştekî bêjin kerem bikin. Bi rastî vê roja hêneya xweş, vê roja cejnê ya ciyê şahiyê û vê civata xweş jî bi herdû Seydayê Delal û pîroz û vî dengê xweş û mübarek saeta wa jî xweş bê, destê we jî sağ bê. Teda ku wedayî rastî em gelkî şakirin. û ez bêjim belkî çilo em şabûn, kesê niha îro me temaşe dikin ew jî şabûn. Bihêviya ku ev roja hinê bibe deriyê şahiyê, bibe deriyê aştiyê, bibe deriyê biratiyê, bibe deriyê hezkirinê, bibe deriyê hemû tiştê xweş di nav gelê me de, di nav miletê me de, dawiya dilxemgîniyê bê, dawiya êş û azara bê, dawiya çi tiştê zor û zehmetî bê li ser gelê me û hemû mirovahiyê. Hêvîdarim ji vê rojê û şûn de hertim cejin bin, xweşî bin, şahî bin, aştî bin, rizgarî bin, azadî bin, biratî bin. Saeta we jî xweş bê. Gelkî spas dikim ser vê derfetê. Gelekî spas. Seyda hûn jî bixwazin herî dawî tiştekî bêjin kerem bikin. Bi wekta got em jî cejna xwe li we pîroz dikin destpêkê de em bihevrin anha û li temamê guhdara jî em pîroz dikin û li milletê me û welatê me û li temamê cîhanê. û ez dixwazim bêjim înşallah ev cejna qurbanê bibe wek Seyda gotê dawiya dilxemgîbûnê bê a dilşikestinê bê înşallah millet û welatê me bi ser kevin, azad bibin, rizgar bibin û em temam her tim qurbana kêf û xweşiyê em bibînin înşallah û em nema got em bi zarokê xwe û ehlê xwe û dost û muhibê xwe em bi laşê wan qurbaniyê bidin. İnşallah em negihên vê tiştî wek bê a talî bi û a dawî bi û em bi aliyê xêrê derin û înşallah serkeftin bi û cejna we temama pîroz bi. Gelekî spas ve xweşdariyê te. Seyda hûn jî bixwazin herî dawî tiştekî bêjin diriya axaftin û nirxandinê xwe kerem bikin. والله داويا ما خذت على خيرا ومزن بكي وهر دم وهر وقتي إن شاء الله ججنا وججنا ملتي ما وججنا متوا إن شاء الله بيروز ببي إن شاء الله ده هر وقتي دي إن شاء الله كيف وخشية دبن وخذي تعالى إن شاء الله سركفتن بوقت وسيداجي وصالاتي إن شاء الله أم حمس سرشي عرفاتي بين إن شاء الله تعالى بما وتوا إن شاء الله تعالى وهر دمي وهر وقتي هون بيروز بين وججنا وبيروز بي وولاتي ما بيروز بي إن شاء الله تعالى. gelekî spas. Spasiya we dikin ji bona pejdariya we dubare cejna we pîroz be. Spas ji bo van enaşîd û qasîdê xweşî got ji me re anîn ser ziman destê we dubare sağ be. Gelekî spas dikin. Gelekî spas. Bînerê me dubare spasiya we dikin ku xwe jî heta vê kêliya hanê li me guhdarî û temaşekirin. Dubare cejna qurbanê li we pîroz dikin. Bêhêviya ku her rojê li we, her kêliyê li we bi cejin, bi azadî, bi serkeftin û serxebûnê bê derbas kirin. Dubare ji bo we dibêjin cejna we pîroz be, roj baş, hûn her şad bin.